Lang. Ali isa. Unsa man imong gibitbit? Tandol. Ha? Tindol. Unsa? Tundol. Tundol? Unsa man nimo? Baligya. Kay baligya nimo? Tagpila man na? 20. Tag 20. Ang tag 20 ang isa? Oh. Unsa man na gulay na? Oh. Ah. Ngano ikaw may nagbaligya na amo imong mama? Para sa balay. Imong papa? Na kuan. Disgrasya. Nadisgrasya imong papa? Dugay na. Pila naman kabuwan? Tulo. Tulo na kabuwan. Naunsa man pagdisgrasya sa motor? Mao. Nya kumusta man imong papa? Nana siya sa balay. Nana sa balay unsa na may damage sa imong papa? Yung ulo. Yang ulo. Naunsa man nabagok yang ulo? Sus taon po. Nya wala ninyo gipa balik sa ospital. Wala na. Kay ano man, May kwarta. wala may kwarta. Pila na may edad nimo? 13. 13. Pila man mo kabuk mong suon? 5. 5, ikapila man ka. Tulo. Ngano na kauna-una magagbaligya na? Palit pang bugas. Nagpalit nimo og bugas. Ulan o. Wa kay dala payong? Wa kay payong? Kusog man ng ulan. Wala. Sus ta, god inya nahalinan na ka. Wala pa. Wala pa ka nahalinan. Gay na ra ka nagsuroy ana? Oh. Mao. Hapa man na nimo isuroy. Ito. Dito pa sa unahan? Oh. Sus ta. Layo-layo pa kagibaktasan ana. Oh. Mao. Nag-eskwela ka karon. Oh. Sus basa na kay ka o. Taon po nimo eh. Sige ani na lang. Okay ra sa imo ako imo palit ana. Ha? Tagpilay baligyan mo ana? 20. Tag 20 re. Pahangiwan lang og kuan be. Banda man akong kwarta diri ah. 10 pesos. Okay ra? Ha? Oh, Dako naman kayo na ko. ha? Dako na kayo. Sige lang imuhan lang na kay para makapalit kag bugas ha. Lang kami. Oh, napa oh. Ipalit og tambal sa imong papa. Ha? Nya napa oh, dungagi oh. Oh. Ha? Unya karon uli na lang didto kay ulan ra ba oh? Na oh. Basing ilantan ka. Kaw uli na lang kaw. Ha, pagpalit kag sudan ha. Og tambal sa imong papa ha. Sige. Uli na lang.